Okay, life and its own failures. But failure in life what causes failure in life? When you lack a family or happiness. Kama hauna familia, hiyo umefeli maishani. Kama hauna furaha, hapo umefeli. But there are those who are there, kunao wako hapo ili kuhakikisha umefeli. There are those that are always there to make sure that you have failed in life. But remember that they also said that I don't know what I'm doing on YouTube studio. Mimi hata walisema na wakanitukana. Wakati niko hapa kwenye studio na katika maisha ya humo nje. But a fool thinks that everything that is bitter is sweet. Mimi unanifuata na porojo mingi, yani unanifuata na makesi mingi, unanifuata na mashida mingi, but I cannot help you all your problems. Besides, I was once a thief. But being once a thief does not mean that you'll end up being a thief. They are the one who refused to change. I've got a question. What the meaning of the race or the chase between a thief and police, a thief and starring? What does that mean in life? What the meaning of all that in life? But besides there is one whom is being unfavored. But ndio sawa, mimi ni mvuta bangi, sikatai. I do smoke herb. I do smoke herb. Selassie. But mlisema
nyinyi mnajua kuomba. Some they will come in the name of they are very prayerful people. But I wonder what the kind of church that accepts prayers that will make itafanya atimbaka kabat ambayo iko na dozen of cups and plates, spoon and sufurias zinaanguka. And pengine palikuwa na screen smart TV ikaanguka. Ati ni nguvu ya maombi. Yaani kanisa imeshindwa hata na wachawi. Hata kama wachawi wako na mahospitali, watu wanaenda huko wanauguzwa, majeraha yanapona. Wako na maskuli na mabasi ambayo yanabeba watoto ndani. Halafu wewe unasema ati unaomba mpaka gari ama basi linaanguka na mle ndani kulikuwa na watoto. Mimi sijakubali kushindwa, na wala sijawahi kuwa mfalme. When Jesus was destroying demons, why can't you ask yourself, he spared some demons. He did not destroy all, but there were demons that Jesus himself spared. But some they come in the name that ati mimi nilikuwa sijui mfalme wao. Wewe unanionea hapa kwa YouTube studio, lakini na huko nje umekuwa katili. Shetani, ibilisi. Huku unatumia hata filamu zangu. You are always after my words. You are always after I speak. You rush to those social medias to spread rumors and to give false and to blackmail and to frame. But wherever I appear, mimi sitaki kusikia. Especially when it comes to business or when it comes to a job, I don't want to hear tribal or racism. Discrimination. That family, let me tell you about that family that I came from. I myself, I never knew that there were demons there. But why do I have to hear? Why can't they stay there at home where I left them, but they follow me with propaganda? Ananifuata na porojo za nini? There is no way you
You can have a wedding, or you can marry wherever there are enemies, or wherever you are surrounded by enemies. You cannot marry. And who to marry? Utaoa nani na umezingirwa ama kwenye kijiji? And wherever we meet in town, I believe that many of them, they are strangers, or they are passengers. What this that makes them to stop? Wanaacha safari, wanaanza kuja kusikiliza na kutoa they come up with opinions that haziwezi zikawasaidia. Thank you. Tukipatana huko nje, if I've not asked you for anything, please stop using my situation. I've not failed in life, but beside that, I've got those who are there waiting for my failure and my downfalls. Thank you very much. Mimi niliwaambia we tangatanga, niliwaambia kuja na evidence.